गुवाहाटी की कामरूप डिस्ट्रिक्ट यूनिट की एडवाइजर होना चाहिए अनि अबुम पूरमी लोन की ताइना ताकोमला ने एक्टिवली स्टूडेंट्स यूनियन द पूरी मतमदा अदुगी मतमदुगी लोन की इशू अमा 1989 की दुआई द थोकेबदो नोइसु खंगम बया दुइदुदा आइसु मयाम मरक्ता यामने एक्टिवली याउजरम द ऑर्गेनाइज तौबा द प्रोसेसन चटपना चिंगा मयाम दो यामना थवाई कथोकना होनरमी हाइबे अदुगी नुक्सीबदुना अदुम आमसुसे नुक्सीदना ले सत्यजित होय हाना नत्रगना समोर होय सॉरी सपोन होय एक डोनेशन के लापदा ई पुकेल चाव चावना अदुम हापी एना आमसुसे अदुम नुक्सीदना लेबे तो माने इनवाइट पिरम नंदक से फर्स्ट टाइम अदai दिन asi si banju oi aduna ais debate si made yaw su ji ho je tumin na tho ala imaning da pham ge la ko mamang on de chak pani na kano mayam punong na dum tho ga tumin na yen gai la cha do aduma le re aduga aina haining ba gai di ta kom la na loina haidok pira adu ai ge oi ba ohai amani tang din noi dai ja students life si dum struggling days ni si di okay struggling days ni na hujik tagi thabak hona ba chu honaram mani ko kai ho chu oisan ado life si di ai song topic ga di am chang ro ga kai na le debate to ga dor bin life si di struggle ngten ado ga struggle do shuglek tep ta na mai pa ga chakra ga di suksoi soi dina thu na tu thara kani ha ba chu kan de kai na failure se पुंसीगी अरोइब ओइरे लांदा हाइना कइदोंगा खल्लोइ दबनि फेलर से सिदगी ए पुंसी हौगदौरि बनि हाइना खल्लदा अदुगा अमुक फेल ओइरगा अनिरक काखटपा कोंगफम अहुम नानथरगा अहुम लक काखटपा मरिरक काखटपा मदुइदु रियल असेंगबा सक्सेस सुमाइना ट्रेन से सुमाइना चकदबा सुमाइना झक्कारा ते झक आउन किंधर ओ कनोना साइंटिस्ट क्या आना कैरट एक्सपेरिमेंट तौरगा अल्बर्ट अल्वा एडिसन 99 टाइम्स एक्सपेरिमेंट तौर द फेल जारगा 100 टाइम्स हुआ माय पाखरे दुन बल्ब से पुथो हम द अखोइ दे अहुम लग ट्राई तौर तल लाइन द मादे 99 टाइम्स ट्राई अब त खंदे वादुगी पेशेंस न चिंगो मया मरम दुना होगे हंजन हंजन ना होना बा मथौ ताई हंजन ना हाइबु एक्टा सिदोगा होना भाई द अखोइ मेते कइना ngasi di india se karamba thak ta ka gre to akoina olokpa matam di india se kwaidai laira ba lebak oiring da ko adu noina ngasi chawrokpa sida di world gi kwaidagi jet laira ba lebak ama ha ba do oirer noya amor oina 21st century da po oiram noi loina 2000 AD gi matung gi satra ngana adu di india se already growth oira ba horo adu ngasi di india se world ge number 4 largest economy oi fastest growing economy oi akoi gi IT sector the hujikte amoi artificial intelligence ta ngat pada pressure pithare the akoi gi robotics space technology na chingba se world na kinari ba leba amani india naraga ngasi di apam pano te respect pi ba hona adu gumbai india duga koi di po akoi gi ancient civilization na para kaya tambiram banina british na trillion nifu manga koi digi namna lut tawna puragasu koi digi nga khulamba leba oiramba 1757 do about do oiramagasu mohina thado amba 1947 di koi digi laira leba ora thamira adu itihas te amo hanjal I have to na ngasi di 21st century sida haigal 25 years amasu junction ga aduna 2028 di world gi number hum suba kwaidagi chakot ina ko chakot pa habe din na kun wale ba ki india na ho ga largest economy 2028 mamangi 2025 siga japan bo koina defeat pi gre 24 de england bo koina defeat pi gre england adu gum bai england koi gi leba ki da chahi cham gum fu dara rule tawra bai england koina defeat pi gre indian origin amana moi leba tu ga chata ga prime minister or aduna mathang german bo koina defeat tawragani usa china india haidana lai 2047 da india na magi chama subai independence day celebrate tawba matam tu da koi gi india se number 2 oiragani america koi gi makha da kumda grani
China one oidan leibe ya but akoi su one oi heide habdi leite kaina madugi one oigadab sidi akoi gi noi youth singina young generation singina angakpada hard working tawraga nasa nasa gi degree amom lawraba matungda atop kari skill oibage skill development ne da hui chana me pass ro thawak pangdaina ujin chen bage matam skill ama skill haragadi only technology rom da ekta chatai to adu hakta gen fashion designing ju fashion show this skill or any kind of ngang ba sak ba hai ba kangbu gi natragana any field hujikti line si chu lising ama chawga gi mathakta lai hai exactly figure dikhang ai di tamning ba line tamba phang hujik maram duna any field ama da skill ogi aduga sen thajana tandaba yate taliba sen do aigi pocket kine na khallaga de corruption la ko maram duna yan han da ima laga kin ani shubada aigi family gini ahum shubada aigi pocket kine aina khanga da do sen thajana tanba ijati gi chakot na ba hona raba asimadi mi khudimakna hawayawna kana hona ga da India na ngasi changhel la iba field mayam se aina khitang pan ge badame AI gi artificial intelligence ki masima loi punamak noina pamjara ba field ngakta ne si oh adu jana tana ate hujik ti semiconductor so itaram mane kano da Jorabad sorry Jagirot da magi plant ama so hang ba hora atwa ko de pangthok tri ate technology ki field siga technology है science and कनो तो नते engineering की दूता नते को any technology का अदो इदुगा इशा से pressure टी का दबनी अदुगा कोई चौकट न बहुत नगा दबनी इंडिया ना number 1 नत्रगा 2 तारक पर नबित दूता नोई की best life की करे है नी होगी फायदे की माई पाक पा मतम माई बदो पंगन जुकन बा experience ले रहा फायदे माई पाक वैसे for example मैं चाहिए नी फूगु पा शुरुप पा दुआई मतम दा India is number 1 or 2 the or nasi silchada lai base no hayeng na Tokyo the pai gi base New York to pai ra ko ya adu umba is to the no gi best time prime time of life the no to the order maram duna aina hajen ni se hard working oiba akang aida hangriba aduga yam sathina ko gi kare hani isa se committed oiba ko isa se committed oiba ning handaba adumba ngangsing oina ogolo kan na kono bi ai matam ni sang na lo ger ger ta ke lo sen ger thank you